Kakasi Students Union KSU Delhi Unit haka sautrik jemang kalayok ban pelai ya kawai ke samla ka badai na East Giant Hills ka ba syak penbit bat jan syak pynngop hakikam awria ha Delhi. Ka seng ka pentip baha ka te ka si ka KSU Delhi Unit kalayok ya ka phone na kawai ka kentai ka bapan jing rap kurki. Kat kum ka jing keranjong ka kala kadau badon ki briu ki babut ya ka bat ba kadon ha ka jing sir ba kine ki briu ki temu ban le ka basniu persyak ya ka. Hadian kini ke KSU Delhi Unit marmar kala lej pentip no syaki pulin bat ya lej lang syak ketai ke jaka. Hadian ke jing tok kiat ke babnya lalap ba ketai ke samla kala syak penbit bat syak pynngop hakikat tu kat ni ki briu ban lej Shah Delhi da ke jing temu ban ya lam ya ka syaki kam awria prostitution. Hadian kini ki dekat ke KSU bat ki bor pulit kila persyang ban wat ya ke jaka ke bakadon Henry Mariatip ya kini ki briu ki badon ha ketai ke jaka kila pet kerat. Ya ke jing tok kiat ke babnya halor kini ke jing jala IT no syaki bor pulit badai kemi ya ki kentai bat kini ke samla kala don ha ke jaka basingan hapok ke jing pet jong ki bor pulit. Mentah ke jing penkre ki jing don kam ban penpai biang ya ka Syah Meghalaya kala ya syakmat bat on la ban pendep ya kini hadian balayo jing bit na ki bor pulit jong kathan. Ka seng ke penpau ke jing persyak ke bajur halor kinu ki kam tombor persyak iki kentai bat kenturu ya ki pajba kamtam ya ki kentai ban long ki bahusiar bat ban pentip marmar syaki bor ba deipet lada syam ne suba badon kenu ke jing ma ke bakum keni ke jing ja ya keni ke kentai hari lum jaintia. Ka seng kala ai kublai kerpang ya ki pulit ke Delhi halor ke jing trilang bat ke jing shimkhia halor keni ke jing ja bat na kaliang ka seng kala long ru ke bakloi ban ai jing kershan. Yo ya kawai ko phone call na iwe kong tiba batay la dia bade na Than East Giant Hills ti I calling but I batay ba isuba baka gilon kita ki breu na barjala ki ba bot din I ba isuba ba ki kwa ban show la ni ki kwa ban le kanu kam man pin saw I tu kum tahi wil bot nakaliang jong KSU Students Union Delhi Unit la phone ni pulit jong la phone ke Delhi Police badin ka Delhi Police la poi ke jaka ko ba idon habang ni poi ke jaka pan dan la investigate la clinically nilap ba itu ikong iwan chine bantre ini ban iwan chine isha bantre ki kam awria la ne kam demek te dan la tip ya kata ka jintip pat na I kat ke Delhi Police nila pa peni I ka jaka tre ju I nila yaki kata ka Lord Building kata ka jaka be om peni ni be sa handi anda nila poi ni ham to imat baki la yo jintip bakin wan ki pulit nila ya tiet ta ki nila ya yeng ham to kumbash ting ta handi amdan pulit te imat te ki beriu ki la ya pet bakin dan chong to jaka te naman bangim lap yano ino ki ba te ki beriu ki ba peninat I kan ka kam lihat mancu IT no ya ka kes sakmat ka Delhi Police bat nila haban ya mino atau ka jaka te ya I tu kena nila boy I ha ka we ka safe house but shan hi dala na yo ajin bet ni pulit ni sa pai no I shala kashnong mai pen pai stop I shala kashnong pathaw jo pemjo le kelamari yang kado yo ka bori kena ne ki mu yo ya correct ni cha nu te I le kwai yo ya pagi yo pen bagi chenu ke te lai sen la pagi lai premo pagi kremo te yo thobnya gi yo manusia bagi lawan gi chini than marjala te yo suki ki le yo ti bag che yo sen gi ram cha gi chon than gi te angaweng pasat hi seki ba jugi ba bonsen ni I kani kamde ka senibong ka ba aja ang hakini ki albrasteng ya lap kumba lai sot legi kes te nyakli ki balai mo ka dikiawan sarne ki wan ban wat kam ban tre te kabasusi pat kabalong deki wan chane na kata kadaw na jingkeduk kam bagdon hante po jela jungi te tar kumjo ngan ketu yang sekal dakala banle bakan nyerap tabe iki para samla mo ki jungi ki bawan wakam kanang ba kinum hoy sa kanika apat makinwan akum kini kilay kaya
खोला दरवाजा खोला। हम लोग आया दरवाजा खोला, उसके बाद हम लोग नीचे ही था, कहीं भी नहीं गया, कोई नहीं गया बाहर। ये आदमी तो बिल्कुल नहीं ना। It's not locked. Obviously, he's inside. No, he opened the door and number बताओ ना। I will Just But according you to hear the the sound.